mi géirí brúin inniu me dhéin na cultin ha timisiil Baile na Granndach gánsa sé na cultin sin fel gan a rud na seaar me dhéin Baile na Granndach ha mi a fuideach seo a mi surlaien agus a fuideach ráat a bhfuil Woodside Avenue agus hasin óbasach fréiceach má héad sibh a choiseach as na cultin as a bhatain hí sibh duine rí cóiseach leis na con achta ha mi cúndeach má há sibh a fuideach an Baile na Granndach go bhfuil na cultin seo óbasach má go bhfuil a genú bethe na seaar. Agus nuair a tháinig mise seo sa chéad dul amach smuoinigh mí bhfuil seo cuille Caledónianach arsaigh ha cultin giuthais na hallpa, cultin bethe, darich agus mar sin a réist. Ach chaile sin itir fiad sé balle uair a thabhain an Baile na Granndach a chaith istéachach leis an uachtaran inadal sa séamas grant sa bhliauna 1635 agus díreach bliana is deogáibh an baile istéachach háisiche a chuile seo a chruthachach glua sé cruimhin bhó chuile a abernéis fascer ar a bhanach ruach agus chuile uair a chruthachach seo. Agus gánsa ha sin a sealtain dé go más sa bhaid a bheithcin rutain bhaid a tug sin dé go cutramach sa chuile ar sean baile uair agus ar sean na cóisneach uair a bhaid géirí a chruthachach. A dú ha buan fear Rómaí a gopur uris an cultin a gopur go cruúaigh gus cultin uaire a chruthachach, cultin nátara uaire a chruthachach ach stácha go ré éisimplar óbasach trá gan a rud sin a bheit tachart a seo an Baile na Granndach cá is dáchiad go le bliana a leis. Na ma bheithse bachorgain a bhí tangal an dú ar son na rinn sa séamas grant cá is dáchiad go le bliana a leis. Oh, hey, just